kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, adda umaw-awag iti cellphone nila kay. Nimot ni akabsat na ti umaw-awag. Sapay madama nga agin-ina na nila kay. Tinasayaan, sungbatak latta. Amangan no napatig ti bagana. Hello, nini ading ko. Ay nawaw, apay asikatisim mong bat, ni Manong Itan ngay. Madama nga agin-ina na ni manong mo. Parbangon nga minan ang nakaawid dito'y balay. Anya? Anyat masapon mo kin ni manong mo aya. Ni Manong Itan ti kayat ko ang makasarita. Saan kat asika? Ibagaktukan ko na no makariing ading ko. Siya kunti mang ibagakin ko na. Saan ko akasapulan ti tulong mo? O sige, addakan ka dayta. Ibagam nga awagan nak no makariing. Da napataglaunay ti ibagakin ko na. Wen, ading ko. Ibagaktukin ni manong mo. Di mo man liplipatanan ah. Wen, ibagak adagos ken ko na. Apaman ama kariing. Agkape ka pa'y, etan lakay. Pagyaman naklaw na bakit? Ayun gayam, imawag ni ading nini iti cellphone mo itay. Nakaturog ka, iso asinong bata. Kahit, kanya timbaganakin ka. Si kakano ti kayat na makasarita. Iso nga awagam to kano, tanapatiglaunay ti baganakan ka. Eh nawa, apay kami na di na imbagakin ka. Jakman mo iti kabsat mo. Amang ano dumawat manen iti kwarta. Siguro awan mat nadakamat na kanyak lakay. Anya maten ni Nini. Ay, mabiit lang ang talaag ti cellphone mo. Awagam ta kasaritam, bayat ti panagkapem. Inton madamdaman, bakit? Ay, saan alakay? Siyak tiguraan day jay, no di mo awagan na dagos. Ibaganan tumanin, asaan ko nga imbagakin ka tibilin na. Imawag ka kano itay nakaturog ka. Wen Manong Itan, ada napatag nga ibagakin ka. Anya da jaya. Adanas ken abayadan mi iti pagadalan Manong. Kahit, Ikanak kumapay iti pagbayad ko. Kurang nga mintintad ni tatang akwarta kanya, kat saan nga umdas dayjay. kano ka sa pulam aya? Itamat laangan Manong. Anya? 2,000 ti kasapulak Manong. Pakisend iti Gcash account ko. Sangaribo lang timaitid ko ken kaading ko. Ay nawaw, apay ngay Manong. Manulaang mo ti susuldwag ngay. Anya ngay nga rod. Pakisend iti Gcash account ko ti kwarta. Urayak Manong. Okay, isend ko, kalpasan ti panangan mi. Agpakas inak pay. Inulbutan na kami man gaya man kinimanong mo. Ay nawaw, anya ti basol ko tatang. Di ko lang kanya, kit ada na patag nga ramidin nyo, itayan tigayam mo. At damat nga agpaiso tatang. Anya nga ro dyan nadamag ka. Anya anadamag yu aya tatang. Nagbits kayo magayam. Di mawat ka pa iti kwarta kin manong mo. Ay kwa tatang. Agbain ka ba iti asawa ni manong mo Kastaon na iti panagtipid na. Sa ita, gastusam itawan ka iskan na abambanag ti kwarta daw dawatim kadakwada. Kwartamat ni Manong Itan dayjay. Kwartada nga agasawa. Laglagi pam anang asawan ni manong mo. Nagadulakit din nga ibagbagayo tatang. Nag-beach mo't gayam ni Nini akabsat ti asawam. Nagpakas-in ni Itan kanyak, di napalabas nga aldaw, takasapulan kano ni Nini ti pagbayad na iji pagadalan. Ngam apay akas jay. Kasano ana amwam nag-beach da? Nakitak ti pusda Ay nawaw, nagpost da gayam iti Facebook. Wen mare, di mo nakita ayak. Awan nakita mare. Amangan mat no in black na kamutan. Day tatijak mo. Nabayagan nga awan makitkitak apos na.
Ay awanan, amangan no in black na kayo kaniitan. Wano saan, amangan no nakahide dagiti post na kada kayaw. At dapay matnagan na, friend. Ma-search ko pa'y mat. Nakahide nga rod ti post na iso akasta. Saan yaw amakit kita? Ay, naglukon da a babae. Amo na anarigat ti trabaho ni Manong na. Agsaysayang pay laang mat iti kwarta. Saan samat nga amo ni itan ti aramid ti kabsat na? Talaga asaan, mare? Agpada kami laang nga awan amo na. Addan samat parikot mo lakay. Itay pa'y anak ka ulimag ka dita. Maikaw man. Nag-text nga rod ti kapsat ko itay, bakit? Anya tintex na kaya. Anya kumapay, bakit? Dumawdawat man iti kwarta. Pangusaran na kanumanan. Adda ka naman project da. Anya? Masiksikuраnak, bakit? Jak ammo no pangalaak manen iti kwarta nga ited ko kinkwana. Kabsat mo matday jay lakay. Ti saan tayo nga ammo? Katnupod no nga tati ibagbaga na kanya, wano ulbudan nakmutan. Saan ang mabalin nga ibagak tinaibaga ni Mari Reva kanyak? Amangan no siyak pa'y tidakes. Ay nawaw, napauli magkamot, bakit? Ay, ikwa. Adala na lagip ko lakay. Adakin ka ano ikam ti kabsat mo. Si kamot ten ti makam mo ngagdesisyon. Na-receive mo ka day? Wan manong, na-cash out ko matlaangan. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo Awan na nyaman na ading ko. Siguraduam lang a project ti pangigas-gasto sa miti dayta kwarta. Wan manong, kaano ayaan nagulbudak kang ka? Kumusta gaya mo ti panagadal mo? Agturpos ka itatawan, saan ka day? Sa anak asigurado manong. Ay nawaw, apay asaan ka asigurado? Wan ata on process pa ang ti thesis me. Say-saya atam ngamin tapno malpas mo mutin deta a kolehiyo. Ammumut asaan tayo abaknang. Agrobwata kun tatang. Nawaw, apay akas na ti kawas mo, nini. Apay ka di tatang. Saan matakas na ti uniform nyo kay? Saan mat ngamin tatang? Awan klase mi ita, iso akas to ti kawas ko. Sa di naman ti papanan nyo Agrelax kami laang tatang. Di kay madanagan, tasi daglang ti papanan mi. Saan kami nga umadayo? Kas kalabak nang iti kas tangar aramidan. Nay, barmet ti ayan danini. Bar? Kita am ti impos na, bakit? Ayun. Bar ngagpaiso lakay. Anyat aramidin na iti day abar. Italaang anakitak ti kastoy apos na. Nalipatan na siguro nga inhide ka data lakay. Anyat kaya't mo asawan, bakit? Idi pa'y nga agpo-post iti kakasta. No da dumakot beach ti ayanda. Nakahide laang ka data, iso nga awan makita ta. Ni Mari Reva tinangibaga kanyak ta iso ti makakit-kita. Saan ko laang imbagbagakin ka lakay? Naglokon day babae. Kasta una ti panagtip-tipid tayo dito'y balay. Sa ita, kasta ti aramidan na. Agsaysayang kit din, iti kwarta. Nakaawag kayo matatang. Napatag ti bagakin ka, itan anak ko. Anya ti bagayo tatang? No, agdawat ba ni nini ti kwarta king ka? Di mo pa lang ikikan. Happy gulaki na dyan kapsat mo. Agsaysayang lang iti kwarta. Nakita ka ron timpos na iti Facebook. At daday ti may sa abar itatatang. Nalipatan na lakit di nga inhide da dya apos kada kami kin Casey. Nairwaman iti kasta pa nagbiag. Kunamlat asino abaknang dayta kapsat mo. Di namot agtipig. Agburag nga ron ti darak iti nakitak da dya tatang. Uray kanayon ko abagbagaan. Talaga sulpang. Awan dinggin na sao. Dakida mo ang mga nusaan maring agturpaw si tatawin. Kasano kuma? Kasi sa balimot nga men ti ipang pangruna na tatang. Makaparurod mo ti ugali na akasta. Korta ka di manin ti dawatem? Wan ko manong. Awan korta kita. Ay nawaw, apay akas tamot dun manong. Saan tayo abaknang? Dahil tatilaglagipam. Anya? Ti ipagarup mo siguro kat jak maamuan ti kalukwam anya. Kalukwan? Amo ka, kas kalabak nang dita. Agbabar ka pa'y gayam. Kinadapay out of town nyo kadagiti gagayim mo. Ay kwa manong,
Biddo ti pampanunutem. Inlibre dakla ang dagiti gagayem ko. Iso asimuro takmet. Di nak maulbutan itan. Kas na ko nakitayan. Awan maitid ko akwarta. Taured da kami. Agtip-tipid kami mo't ditoy. Anyat maipaay ko kan kani ni ading ko. Anyat imbagbagam kini Manong Itan, Di ka maawatan, ading ko. Amok asinugsugam ni Manong. Iso at di na kaya timangted iti kwarta kanya. Saan apod no dayta? Apay ko mga aramidak nga itikas na. Sipod nagasawa kayo kini Manong. Katawanan. Manulangan ti itad na akwarta kanyak. Masapul pa'y nga agdawatak. Saan akas idi amang tad tunggal agsweldo? 24 mo matan. Mabalin mo ti ag working student no kayat mo. Nalaka nga rod. Kasta mo tinaramid ko, idi siyak pa'y ti agad-adal. Kagurgura kalaunay nga ipag. Kwarta gayam ti makagapo, iso agumura kalaunay kanya. Puskol ro pa kamat ngamin. Isumit lagayam adi mo kayat ang mga sawa ti kabsat mo. Tati kayat mo kat sika ti agnumar iti kwarta na. Agtipid kamat ngamin di ka agin babak ng dita. Nukasta nga rod, sika ti kaapa ni Nini, Mare. Wen mare, adda saan mi anagkin na awatan. Pugtuak, Mare. Kwartaman ti makagapo. Naalam mare, Kunak tumet. Sika ti patpatamaan na iti Facebook. kagura naklaunay dayjay nga ipang kumare. Karibal ngamin ti panagkita na kanya. Karibal. Wen, karibal nak iti kwarta ni Manong na. Ay, una yan. Ti kayat na kat iso lang ti agnumar iti kwarta ni Manong na. Wen mare, madlaw mo. Ay, saan mabalin ti kasta 24 na matan. Mabalin nan ti agtrabaho. Ay, jak amo iti dayjay nga ipang kumare. Managim bubukod launay. Gastadora pa ko na, Mare. Di mo nyo day Kisi. Nawaw. Apay nga ibagam adimonyo ti asawa ni Manong Mau. Ti kayat na ngamin kat bukudan na ti matmatgadan ni Manong Itan. San nga ugali ni Casey ti kasta? Naumadalaan kin ka, tagsaysayang ka iti kwarta. Manipod inasawa ni Manong Dayja babae. Awanan. Dinan mapanunot ti mangtad iti kwarta kanyak. May naging bubukod kamit ngamin. Ilang bagim ti pampanunutan. Pudno matatang. Diyo ka dinadlaw asipod nagasawa da kat saanan amangtad ni Manong iti kwarta kada tayo. Masapul pa'y dumawat tayo. Gaputan na nayunan ti responsibilidad ni Manong Mau. Dita ko matimawatam. Ay, jak amo kada kayo. 24 mo matang. Iti kasta nga edad mo. Mabalin mo tagtrabaho. Sa anak pa'y nga rod analpas iti panagadal ko tatang. Kasano kung maamalpas ka? Kasi sa bala mo intolerain. Uray ti kabsat mo. Kasi madutay at tumulong kang ka. Adda ka matgayam Manong. Di mo imbagbagang umay kagayam dito'y balay ita. Himayak, tanapatagtibagak ka. Anya day ta Manong. Mabaling ka di asar dengam timang padpadakis iti asawa. Anya? Desisyon ko ti saan amang tad iti kwarta ka. Di mo pabasulan ni ipag mo. Ay, kwa Manong. Agimbabak ng kantumag nga may. Nalakalaan kin ka tagsaysayang iti kwarta. Ngamin, di mo amo ti rigat tagsapol iti kwarta. Ni Manong mat. Pudno may, 24 mo. Ngam kasta pa'y lang ti mindset mo. Nagasat kalaunay, Mari Casey. Apay ana ibagam ti kasta marireva. Wen ta saan akanunungan nila kay mo ti aramid ti kabsat nang agin babak nang. Ayun, pudno launay day tamare. Kinapudno na, kinasarita na pa'y iti personal ti kabsat na. Saan one-sided ti asawa, Mare? Patas laeng no para kanyak. Wen mare, sipod pa ide, no asinot nagbidot, iso ti bagbagaan na. Saan nga amin alalaki kat kasta ti kapanunutan na, Mare? Jay daduma, kanunungan da ti kabsat da, uray nagbidot, takabsat daket nga raw. Sabali nila kay kumare, saan akas ti mindset day jay. Isu asaan akon amas daaw, no saan ka amalos siyang, Mare. Responsable nga men ti asawam, ken amuna ti rumbeng nga aramidan na. Launay amare, sa anak ama stress kin nila kay ko,
Iso kastoy, blooming latang aging gaita. Pudno ka di tinadamag ko, lakay. Saan ka numot ang naipasa ni titisis da? Talaga saan bakit? Ay nawaw, apay ngay. Kasano ko mangamin kat sa bali mo into na rin na. O di agin roll tumanan. Aginrol nadakwarta na. Ngam no awan, agtrabaho kit din. Anya, Awan serbiti ado at tulong tayo kang kuana. No di namot aramidan ti pagrebangan na. Sayang lang ti kwarta. sa bagay, at damat kit di puntum lakay. Tapno mapadas namot ati agtrabaho para itibagina. Kanya nga ita, Tsakam mo, tatang. sinayang mo, ti tsansa makaadal ko ma. Aginrolak ko mamanan inton umay atawon, tatang. Heh, si kaano da kwartam. Tulungan nak tatang. Ay, awaring. Manu atawin ti sinayang mo. No inggaid mo kumatinagadal, edi kumapay ang napalabas atawan ang nagtulpos ka. Bumawi akon, tatang. Kasano kumakit ore ni manong mo etan ang ayat at tumultulong ken ka, kit na dismayamit time. Kasanuak nga rudan ita, tatang. Ino kayat mo ti makaadal? Nagtrabaho ka ba eh? Agurnong kay ti pagadal mo. Tapno mapadas mo mutlaeng tagsapul iti kwarta, anak ko. Ay, nawaw! Nusop-suportaran na ka ti kapsat mo nga uray at damat tan pamilya na, ikam iti importansya ti tunggal tulong nga ititid na ken ka. Di ka agin babak nang, tapno awan to ti pagbabawyam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ni nanang mo, Mari Camila? Adda ije balay, agpapaimbag mare. Dilinawas mo, ti follow-up check-up na. Saan matkit di mare? After every 2 weeks. Ayun gayam, adalakok at tiket dito'y mare. Tiket ti concert para kininanang. Manuti may sa, Mare? Sa nga gasot laang mare. Gumatang ka man kit di. Gumatahak iti may salaang ata isuti ka baalak agatangan. Sa anak ama ka umay iti concert ngam gumatangak tatulong kulatan kada kayaw. Ay na, agyaman naklaunay mare. Amang ano kasapulam titulong kumaray. Ha? Kas makita kat adupay titikit mo. No kayat mo tulungan ka amang ilako kadagita maray. Ay nawaw, pudno mare. Una, no okay laang kang kamaray. Ay syempre amare, kaya't ko launay. Sige, ikan ka nga rod iti ilakom, taisupay mare. Ay nawaw, dito lang ang tinabati at hikay Camila anak ko. Wuntatang, apay ka di. Lokasta, adumatan, tigim matanggang ka. Manmanupay laang tatang. Day talaangan tinabati, tain nalada mari siya kan mari terya ti daduma tatang. Ha? Apingintid mo kadakwa na nga eh. Wun ata nagboluntaryo da mo tatang. Tulungan dak kanu. Nagboluntaryo da ang mangilakaw. Naalayo tatang. Ay nasayat man nga ron mo kasta. Isupay ti mailako da. Naku naayo pa'y tatang. Uray dudwala ang ti kumarek no amuda ti tumulong kanyak. Naragsak akon tatang.
Ada ilaklakok a ticket, amor lakay. Tiket itan niya. Concert para iti inatigayim ko. Kitag man. Ada di taminan, basa amlatan. Sa gasot ti maysa. Wow, gatangam man kay di tidaduma tapno maksayan. May salaang Ay nawaw, nayuna mun alakay. Uray saan ka amapan. Tulong mo meten itigayim ko Sige. Dua nga rod. Aramid mun alima. Ay naw. Dua laeng ti ka ba ilakabayadan bakit? Di utang mo payla ang titalaw. Bayadam to no agswildo ka. Anya? Para kang kaday to 5 a ticket. Ada ti 300 nga utang mo kanyak Ilistak paylaan. Adto yun ti suplem siya. Agyaman naklaunay na napanyang. Da kayo mametilakwak nana. Ay nawaw, anya ti ilakom kanyak. Daytoy nana. Ay, anya ngay dayta, papel mo't. Basaan nyo ngamin Concert for a cause. Woy nana. Ticket para iti concert para iti inatigayim ko. Sa nga gasutla ang timaysa nana. Adayon sa motivinyo. Ijay sentro. Nga mabalin latamat agumatang kayo. Uray saan kayo amapan. Tulong yung kadagiti ag kasapulan nana. Mala, gumatangak iti may salaan. Nay, apay ngay amay salaang nana. Aramidin yun ang alima. Agasam nga'y talima. Awan mo't kwartak apagbayad ko nakaw. Ilistak pa'y laang nana. Anya, Bayadan nyo ti 100 ita. Bali adda 400 nga utang yaw. Ilistak pa'y laang dito 1 week to pay nana. may salaang tigatangak. Diyak kayat ti makautang balasan ko. 2,000. 2,300. Ay. Or tapos dito bilbilangan bakit? Bayad ti ticket dagitoy lakay. Nagatang amin ay. Siyak pa'y ti kunam. Naibusan Sigurado ang maragsakan ti gayem mo no ko Ay wan, malagip ko. Saan mo pa'y abinayadan ti 300 nga utang mo? Talaga nga ipabayad mo kanya? Bakit? Ay nawaw, syempre ata na i-reserve da di a ticket para kang ka. Amok ang nagsweldo kan, isong agbayad ka, itamot laag. Ni bakit mal? Awanan ti ado asao, agbayad ka din tapno malpasan ti saritaan. Kumusta na gititiket Camila anak ka? Naibusan? Untatang, ngam saan ko nga amo no adapay nabati kan Mari Shasha. Ni Mari Teriala ang tinangirimit itinaglakwan na kat. Kuntakam ni siya. Tanod dapat saan ang nagatang ititiket nga dakin kwa na. Tulungan nyo ang mangilakaw. Iti kastakit maibos. Untatang, awagak to tigayim ko. Inton umayabulan inti concert for a cause. Nasaya at matkit di, tapno maalamot ni nanang tibingay na. Isupay ang maigatang iti agas, ganda duma ang masapsapol na. Wan nga rod. At agpaiso ti pensyon ko. Ngam saan mo't nga umda sa pangpaagas ni nanang mau. Naimbaglangan tadadag itinayat at tumultulong ka na tayaw. Anya day jay maray. Kumusta agla ang titiket nga daken ka, Mare? Ay kwa maray. Nagatang ka di amin, wano adapay nabati, Mare. Kastoy ngamin maray. Nagaduti pa ka kumikumak, ngam di ka madanagan. Tano makawayaak, ituloy ko ti mangilakaw. Numakumikum ka, mabalin nga isublim ti saan anagatang, Mare. Da kami kenterya ti mangilako. Si kakit dimot maray. Apay ka di, Mare? Siya kung ti makaamo ang mangidispos ka dagito'y atiket. Ada koleksyon ko dito'y. 500 laang. Isend mo ti Gcash number mo, ta isend ko kang kamaray. Sigurado ka kadi akabailam ang maipaibos ti nabati, Mare? Wan maray, si kakit dimot. Agtsatak to kang kano kasanaw. Nakapagsalita kayo ka na itigayem mo, anak ka? Untatang, Naibawas ti tiket nga daking kwa na? 5 laang tinabayadan, tatang. Nukasta. Ado pa yung arog tinabati kang kwa na? Ado ka nung amin ti pakakumikuman na, tatang. Nukasta nga raw. Tulungan niyo, anak ko. Iso mo ti imbagakan kwa na, ngam iso ka no ti makaamo, tatang. Nay, sayang mo day jay.
At dapay matkat din nasurok at tanlo alawas Parang maipaibos na. I-message mo tumanen, nalpas ti dua alawas, kat awan pa'y update na. Wan tatang, kasta talaga ti aramida. Hello, Maray! Kumusta ngay, Mare? At dati sa nga pulwa nagatang, Maray. Isin ko ti bayad iti Gcash mo. Saanan, Mare? Umayak di tayan mo ita. Sapay medyo adayumat dito, ayan may Maray. Okay lang, Mare. Agpaimuturak itamat lang, Mare. Ay, kwa Maray. Ada na panak. Awanak ije balay ita. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Day talang ti saan ko asigurado, Maray. Sapay intugot ko ti tiket. Ni, kasano nga rudan day tangay, Mare. At dapay magkidi makalawas, Maray. Wan nga masapol mat nga irimit ko ti collection kadagiti agpa-concert, Mare. Siya kung ti sumaro no iti pila, Maray. At tiksakto kang kakalpasan ti lakad ko. Bye! Ay, anya ngayon ti ibagak kang kuana. Amangan kit din umay dito'y balay. At dapat ka sa sarita mi tayo bakay. Asino day jay? Ni, adda ka maggaya man lakay. Kasangsangpit ko lang. Asino day jay? Ni Mari kami lalakay. Di mo nang tinagsaritaan mi aya. Nangag ko ti boses mo. Gamsan ko anaawatan di nagsaritaan nyo. May papanlaang mat ititikit tinagsaritaan mi. Inrimit mo katigan ko na di napaglakwam. Nalpasan Nasayat mat nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ti kayim mo ta tinulungam anagila ko. Siyempre mat asino kumangay ti agtitinulong. Datayo mat laang Imay ni Eric dito'y balay tayo anak ko. Ay nawaw, agkolektan samot kan tatang. Wan! Salsalud-sudin na nun na kano na irimit mo. Nga maimbagak nga agsubli lang ang tawan ka dito'y balay. Saan ko pa'y anaala ti tiket kini Mari Shasha? No di na masango nga ilako kat itid na kumangkang ka. Kumaangam nagadumot ten arason na tatang. Diyak amunupod no ti bagbagana. Wano ululbudan naklaang. Kasano nga ron ang mairimit mo ti bukaw no kasta lang. Sapay awan kwartak tatang. Diyak kabailan abak-apan day jay. Kunak lakid di no makatulong ti kayim mo. Kasla parekot lang matipay na kang ka. Kasano kat bakbakatan nga ulbud tatang. Naggapo ang basang. Apay akasla na bambanog ka. Ay, iti ayanda nana ispay. Nakitang danak nana. At damang sapsapul kun kay tay. Sa bali mo't manon arupa. Asino nana? Jacob kanu tinagan na. Anya? Tinaibaga na kanya kat adda kanu utang mo kun kwa na. Pudno ka day. Ay, kwa nana. Awan mo amok nga agnagan iti Jacob. Apay nga rod akas lamadanagan ka. Wano, kachat mo day chay. Ne, saan anana? Apay nga rod asap-sapulan na ka. Ni nanamot, tila salsaludsuden na. No adda umay dito istoryaw, kat agsaludsud da maipapan kanyak. Diyo isursuro ti balay mi Ay nawaw, apay nga ay. Basta aramidin nyo latan ti imbagak nana. Di mairamraman nakmat nga agul-ulbaw na kaong. Kunak tumat, si kaday tamanong amor. Adda ka di masapol mo? Saludsuda ko man, no adda ni Mari Shasha ijay balayo. Adda ije Apay ka di. Agparparikuta ngamin manong. Aging gaitakit saan na pa'y an nairimit ti bayad dagiti tiket ngayon nala na kanyak. Talual daw laangan ti palugit ko tapno mairimit ko mat dagiti bayad. Naibus mo ti tiket nga dagan ko na. Tinaibaga na kanyak kat inrimit na ka. Ni, manulaang mat ti inrimit na kanyak manong. Saan pa'y nga imabot iti kagudwa? No kasta nga ron. Nang ipananangay iti kwarta. Tulungan na ko mamanong. Kasari tayo ti asawa yo. Tawan pag-back up ko kadagijay at tiket. Uray na singad agayim tayo. Kat maaramid dagayam ti mangloko kada tayo tatang. Anyat kaya't mo asawa na anak ka. Naila ko matgayam ni Mari Shasha dagiti tiket. Ngumno apay adi na irimit ti bayad kanya. Ay nawaw. Asino tinakadamagam anak ko? Ni Manong Amor Amis mo tinangibaga kanyak tatang. No kasta nga ron.
Inulbudan na katimis mo agayam mo. Apay akas jay tatang. Agpaysoan na rigat agtalag iti sa bali at tao no kwarta ti pagsasaritaan. Ni Mari siya pa'y laang mat anasingad agayam ko. Kunta ka matagsarita kayo. Di na nga rudsong batan ti awag ko tatang. Di na mapanunot nga agparparikutak mat gapu iti inaramid na. No amok laang akas to iti mapasamak. Nilatta ko man mariteriya tinangital ka kadagijay at tiket. Nakababayin ka launa siya. Anyat na pasamak aya. Ay nawa, agindidam mo ka pa'y laang dita. Ibagamot nga min ano apay. Saan ka amaawatan? Naranaak ni Kumarin Camila ije paradaan itay. Anya? Salsaludsudan na titiket para iti concert purakos. Tinaibagam kanya kat na irimit mo. Ngam saan mo't gayam? Eh, kuala kay. Kinapudno na. Imbayad ko iti utang ko ti kwarta lakay. Utang? Kasano anak ka utang ka? Utang ko idi pa'y napalabas atawan lakay. Ay unay kan. Di kag pampanunot. Imbayad mo iti utang mo ti kwarta para ko iti masakit. No choice mo't nga min lakay. Agsingirdan kat awan kwarta. Talaga di kag pampanunot. No utang mo, bayadam, ngam saan kuma ati kwarta para iti sabali at tao ti pagbayad mo. Nakababayin ka launay mo. Pudno ka day, siya. Imbayad mo iti utang mo, ti bayad ti tiket nga inlakom. Wan na, pudno tinadamag yaw. Ay nawaw, nakababain ka mo. Napilitan nakatag singirdamutan kanyak nana. No saan ko abayadan, ang mga no ipusdak iti Facebook. Wino saan kat ang mga no idimandadak. Iti kasta nga inaramid mo, nanayunan ti parikot mo. Adati diniskitar ko dito, ngam kurang iti 1,000 nana. Amangan ko nak no adapay kwartayo dita. Pabuludan nak kumapay. Adda ngam sigurado ka kadi ang makabayad ka. No sa anak ang makabayad, tangdanan daklaangan nga agdalos, wino aglaban nana. Itrabahwaklatan ti kwarta nga ipabulod yo kanya. Nangibaga ngamin a pagbayad mo iti utang mo ti bayad ti tiket a para kumakadagiti masakit. Apay, di ka mabutang iti kasta nga inaramid mo nakaw. Kamalikday jay nana. Nagturod ka nangigastos iti kwarta asaan mo't aparaken ka. Imayak ta irimit ko ti bayad ti ticket para iti concert para iti asawa yo tatawal daw. Pagyaman ak launay, ta nagpakita ka madlangan. Hindi pa'y may saal daw ang masiksikuran ni Camila. Ada ni Mari Camila dito'y balayo, tata. Nasayahat mo ta nagpakita ka siya. Wan Mare. Sige, panawan na kami pala ang tatang. Siya kung ti makamu ang makisarita itinasingad agayim ko. Hoy, anak ko. Pasensya kan ano itaakla ang anak pakita. Inton bigatan ti concert. Wan nga raw. Kinapudno na. Imbayad ko ngamin iti utang ko ti koleksyon ko. Iso asaan ko ang nairimit adagos. Isumat lagayam Ngam nagdiskitarak, Mare. Nagulbud ka pa'y laang mat kanyak. Dinadaal mo ti panagtalag ko kun kamari. Amok abasol ko, ta sa anak nagpudno. Sapay lakuma at mapakawan nak. Ala, itad mo ti kwarta kanyak tapno malpasan ti saritaan. Iti kasta nga inaramid mo kanyak. Pinaneknekam asaan ka mapagtalkan agayam. Nga uray ka sa nupay ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Maaramid mo latta ti mangloko kanyak. Ay, awanan. Friendship over kamin samot ton. Nagsorry ka kumagangguana ha. Isumati na ramid ko. Ngam kasla di na ngamin mapakawan day di ababae. Aganos ka. Sikamot lang ti makagapo. No apay akas ta ti trato na keng ka. Isu nga rod anak kidawak iti pamakawan na. Ngam kasla di nak mapakawan mo. Siyempre, na-stress yung tao bakit? Anya tinamnamaam. May sa asorim laang kat pakawanan na kamutang. Anya nga rod ti sirbik ang nagsore no di nak mapakawan. Ay katurayam ano kaano ang mapakawan na ka. Aggaganat ka mo. Kat si ka lang arudon tayan tibid daw. Ay, nagsakit tupay ti panagsasao na kanya. Saan ka makangeg? No saan ka nagulbud kinkwana bakit?
Urayam no kaano ang mapakawan na ka. Ngam no saan na ka ang mapakawan, talaga a friendship over gayon. Ay, nawaw! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin abanag. Tano pa nagtalak tinapukaw, narigatan ang maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabuteng mo ni bakit ko, pare Brando. Tama nga numakangagak manan iti Armalite. Abay, di ka pala nairuam kin ni bakit ko. Ganyan paray. Nag-text ni pare Miller kanya. Kanya timbaga na. Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay, wala. Ibagam nga umaylot ta, pare. Welcome dito'y balay. Dahil tati kaya't migan ka pare Tinaw. Nalakakalaang ang kasarsarita. Saan tayo naparikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay, nawaw. Iti pa'y matakas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayim ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak ba ita pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na, talaga nga awan denggam asao si Katino! Nay ko, tilapayag ko Di mo lapiguso na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua atupay tulaang ti ininom mi, mayat bakit? Di mo't imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayaw kat agiinom? Ni Brando lang matikadwak. Gayim kumaday jay, bakit? Delikado nga road. Apay adi ka makawawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh, di ka nalaaw. Ta ang mga lumangag ti kumpare. Nakababain mo't Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakar bangak dito'y, bakit? Saan laang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan laang ani Brando ti inyaw awid mo dito'y balay? Aduda, pagbali ng matan nga inuman ti balay. Sigamatan, pare Brando. Agong ungat samat ni bakat mo pare. Di mo lang tanigas kaso ni bagat ko. Agsyat takit di. Aman, numabarte ka. Kat pang uran na ni bakat mo. Ay nako, saan na mapasamak na ita? Si kagit di mo't pare. Nga ta? Una yan nagiti tao ita panawon. Talaga di ka makarigna. Nay. Apay nga yakas ni pare. Sa kasama ti paspasagitan ni bakat mo. Di mo lang tanpan-pansinan da ita. Agsyat takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anyang oras nga may dito'y balay, pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti karenda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuti nga arak Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, mare. Mabusurak nga rod iti asawak, mare. Pagbalinan na mutin nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat aglako kamutin iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro ang nasaya at tikas diyang aramiden na, mare. Sapay nakalala o dan humabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na.
Gidaduma saan ko pa yung amam mo, Mare. Ay sus, delikado ano kas tamare. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kas tamare. Ay, day tatimay sa apagdandanagak, Mare. Kanday jay nga road, no makainom da, kat akikinabil da pa'y. Asino ti parigatan da ang mga nawa kadakwada? Adda ka din Awan eh. ni Tino ditoy, ada na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta, nangyag ka manin iti arak. Agas ti bannog may maray. Linawas lang ang akasta. Nagiinom kayo nga ro dito'y balay di napalabas alawas. Ni pari Tino ti gagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbali ninyo matan nga inuman ti balay may. Sigakit di man maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pari Tino iti rabe eh. Ay, saan asyak ti pagang angawam? Taamang nga numatagbat ka. Ay, mati maray. Di na kumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam daytoy. Ah, Ha? Kabarbarulaang day ti abu ng may. ay, saan maray? Pumanaw ako. Dak kaya ti matagbat maray. Apa yan, pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapanamaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya? Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanada po nang naparay. Pat-patsim mo dayjay. But-but ngin na kalaang. Pare, sumurot ka kanyang. Saan paray? Iti sa bali a lugar laangan ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungot ni nanang kaw. Iti ayan laangan ni Nanang ti papananta. Saan nga gungot ni nanang mau? Ipadas ta. Nasingput mo't ni Nanang ko. Naimbaga malam yun, Nanang. Apaya nagsubli ka tinaw. Asino takaduam. Ni pare Brando, Nanang. Anyat masapol yaw. Agsat kami man dito'y balayo, Nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayaw, Nanang. Umay tumot laang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot din, Nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mo't, Nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katinaw. Daita nga arak ti pagalistuan niyaw. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day taparay? Uray ni nanang mo kat makaungat-mutang. Sapay rumabiin. Hun nga ron. Agsubli talaga ni Jabalay. Ang mga nutagbati lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre Ibagak ayan no saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanak kay. Di bali tatatayo laang mo't awan da duma. Umuna ka nga rudan. Sumarunuak tao paray. Ay saan Tapay ko mga umunaak ngay. Aggidandan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katinaw? Apay nga min adi mo lukatan tiri daw aya. Wala taamok nga daman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rod iti danong kan baso dita. Pasak pa'y lang ti ibaon na. Makamu kayong matan itibiyag yun dita Uray anya pa'y ti arami daw. Saan ko alukatan tiri daw? Nay, pagturuga nga Maturog kayo kini Blackie di Tarwar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati ka sang aramid mo. Ay nawaw. Sus paray. Makaungatan ni baka mau. Kas talaunay tibain ko iti gayam ko. Kahit basol kaw, Basol mo takas la armalay tangiwat mo. sa anak ang makaungot no ammom lang ti dumngeg. Asino mat ti babaeng agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. When ngam nakababain mo tikas jay, paturugan na kid din iti terwar. Ay nawaw, mabain ka iti gayam mo kunam. Ngam di ka mabain iti asawam, anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Sikati saan na makawawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayam mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam aya. Talaga kadingawan common sense mo?
Saan ko nga rod nga amaw, nanyat kahit mo asawan? Kasano no at dagayam dakas apanggap dagita at tao. Daga sa panggapmat nga ibagbagam. Agiinom kami laang mo. Maudi daytan. Maminsan pa nga da iyawid mo dito'y balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo, nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manan anak ka umay kayo dito'y balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Aywan kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga, nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida pinastrek. Kagurak launay ti aramid na akas jay, nanang. Aywan Oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw day di rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat. Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpurmi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto lang tinarabid mo anak kaw. Safety first ako na da. Nang runa kat babae dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam. Nadamag mon tinapasamak iti anak datinay ken gudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus kanu ni Puldo idi nabarteng. Anya? Naira na nga awan ni Tinay iti dayjay nga aldaw. Daytoy mat gudo, inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kanu di tabalay da. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kanu, iso anaturugang. Ay, nawaw. Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod mare. Delikado. Magkikapiak, nanang. Nagkapi ka laeng dita. Mayat Saan na napudot ti ulo yung kanyak? Aywan gayam. Nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak? Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kanu di tabalay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Ne, nanang. Rabrabakan naksamot tayo. Ay na anak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak. Tapno saan akum kumpurmay ti yaw awid mo di tabalayaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kasta iti putot ti kumpare da. Uray gayem mo. Saan mo nga amo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasayaat mo, tanagawid kan. Amo Nangagmuti. kung bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam itinapasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung ayaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag, bakit? Ngamawan mo dakis anapasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod, nga adadakas ang mapasamak. Urayam nga adadakas ang mapasamak kada kami a pamilyam, sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan, bakit? Ay, pangasim likli ka mun ti arak. Di ka mangyaw awid iti uri asino man dito'y balay. Ulitak manen di mo pagbalinan nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing kanu ti hearing pare. Naglukon da dyan lakay. Un nga rod. Kaasi dyan ubing. Grade 8 lang ang day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti arak ka. Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa dino tinapanan ni Tinay, mare. Addain lakad na papeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runa taawan da ito'y. Ngem? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutan ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo. Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabaling nga agiinom tayo ije balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak, pare. Pun nga ron. Iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Aywan na. Amangan addan matagbat na, pare. Nakabutbuting nga ti matagbat, pare.
Asino mat ti mayat amatagbat ngay? Huwag gayang paray. Nag-text ni tata kariyong. Tangdanan tata ka nung. Anya ti baramid na. Nagburas tayo ka nung. Ay na. Kaya't ko na ito pare. Ibagamlaan no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tino, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanon, tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan ata awan mo't makagapot apno agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay, kalkalpas ko laeng anangan, anak ko. Mangantayo manan Sa balit ti sidami dito Mabitla ang tamangirwara. Mayat Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko bakit? Naa, Saan mo ngaminin nga armal at tingiwat mo? Sana kas idian nakalalaaw ka? saanan atawan mo't makagapot apno agungutak. Agbagtit mo't ati asawa nga agung ungat uray awan mo't makagapaw. Wano, adamanan inaramid mo adya kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka nga minon. Dumngag ka no adda maibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay ka mo't Wan bakit? Saanin? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo. Ngamin, para matlaang daytoy idi pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Masukatan mo't gaya man ti Presidente Klan tayo, Jose, kaanakan. Win, Auntie Helen, saan ka nung aminan amasangon ni Uncle Wilbert? Nang runa pa'y ita nga adamot ten rikrik naan na. Asino nga iti maisukat kang kuana? Day tati saan tayo nga amo, ante? Ay nawaw, siya kun Interesado ak launay. Kaya't kumot ama padasan ti agbalin a presidente kaanakan. Saan asyak ti agdesisyon no asino ti maisukat kin ni Uncle, ante? Kasano nga road? By appointment wenno agbotos tayo pay. Depende no adapay daduma akayat na ti agpresidente. Syaklat tangaminin Urayan tayo no anya ti maibaga ti daduma, ante. Diyo kayat tibak nang kanapintas a presidente? Tapno awan may baga ti daduma a clan members, pagsasaritaan tayo latta ti may papan iti day ta abanag iti group chat tayo, anti. Panagkunam ka di, kat bagay ko ti agbalin a presidente, Emilio anak ko. Presidente? Kunam, mama? Wine. Presidente iti? Ay nawaw, di mo nabasa ti adda iti group chat tayo, aya. Kaya't mo tagbalin aklan president, mama. Wan, anak ko. Idi pa'y nga arapaap ko ti agbalin a presidente kat. Ibagayo ka dagiti clan members no anya ti maibagada. Ngam bagay ko kadimat laang. Depende No amuyo ti responsibilidad ti may saklan president.
Mabalin na tamay. Ngam no saan nyo akabisado, oray saanin, mama. Ay, saan ang mabalinti kasta Kaya't kulaunay ti agbalin aklan president, anak ko. Madam President to ti iyawag yu kanyak no kwa. Diyo kaya ti agbalin aklan president ay Uncle Densyo. Darigat mo't lang ti trabaho ti klan president, kanakan. Ngam at least, napadas yung uncle. Amuyo tar aramidan nyo. Kaya't kanumot ni Antim Helen ti agbalin a president. Isulatan na. May mayat tamat ano da kayo ti agbalin a president, uncle. At least, amuyo ti aramidan nyo. Kanalaka kayo ang maasitgan. Amumot siguro ni Antim Helen ti aramidan na. Awan lat amukin ni Auntie Helen, uncle. Sa bali mo't ti paglaingan na day a tao. Kanarigat ang maasitgan day jay. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti klan tayo, no iso ti presidente tayo. O sige, uncle ilista kong tinagan nyo dito Agbutos kami latan no asino kada kayo ti agbalin a clan president. Amang ano pa anak ni Antim Makaamumot na, uncle. Basta, agbutos kami. No asino ti kayat ti kaaduan, iso ti agbalin a president tayo. Apay akalabanan nakpailaang mat kasinsendensyo. Amom akayat ko launay ti agbalin aklan president. Diyak kaya ti apa kasinsin. No di mo kaya ti apa, ibabawim da jay. Kanya. Pagbigyan nakmatan napadas mo matan ti agbalin a presidente ti may sa aklan tayo. No, sino Ay, ti... ibabawim da jay kunaknay. Ah. Kaya't kulaunay ti agbalin a presidente Di mo man dadaulan ti planaw. Sige. Sigalat tangarudan. Tabnaawan maibagbagam kanya kasinsin. Imbabawim kanumot lakay. Amangan nga minusan ko matakdiran. Bakit? Ay nawaw, amangan no saan mo amatakderan, wano? Apay ka di, bakit? Wano kinasarita na kati kasinsin mo. Bayan tayo tayo padas mo't ni Helen. Kat no si kati kayat ti kaaduan. Wana, nga mapaanak mo't ti kasinsin ko. Ay, anya mo't tanti kasta. Pagbigyan tayo latan, bakit? Para makita, no kabailan na mo't lang. Kasanungay no saan gayam. Kasano ti klan nyo no irresponsable. Kan sabali ti paglaingan ti presidentyo. Yes! Yes! Siyak matlagan ti clan president. Nagbubutos kayon, mama? Saan, anak ko? Kasano nga rod pasamak day tay? President by default ata siyak laang mati-interesado. President by default. Basta kasday, nagadulakit di sa lunsod mo si ka Emilio. Unak man no interesado ni Uncle Densyo. Imbabawi na mo. Mama, agpudno kayo man? Binutbutang iyo ka din ni Uncle Densyo? Ay nawaw, saan Amok ati kayat ti kaduan nga agbalin a presidente kat ni Uncle Densyo. Di ka man nagsawa ka sa si ka Emilio. Imbis amaragsakan ka, tasyak nga inam ti presidente. Saan? Takastamot ti ibagbagam. Siguraduan nyo lang nga amuyo tar aramidan nyo, mama. Saan mat ngamin analaka ti trabaho ti agbalin a presidente? Siyak pa'y ti kunam. Nalakalaang dagita kanyak, Emilio, anak ko. Nadamag yung kaditi na pasama ken Tata Orling, Uncle Densyo. Anyot napasamak? Awan pa nadamag ko Na-aksidente ka no. Kaano? Idila ang rabi, Uncle. Numabalin, agpatulong tayo kumakadagiti clan members, tapno at dagastusan da. Ni Antim a Helen ti kasaritam, ta iso ti president tayo. Diyak kayat ti makisarita kan kuha na, Uncle. Da kayo latan ti mangibaga kan kuha na. Para mo't day ta iti karyon-yunan tayo Amok ti ugali ni Auntie Helen, Uncle. May mayat no da kayo ti mangibaga, tabarang denggan na. O sige, mapanak kita enda. Tapag saritaan mi ti may papaniti day ta abanak. Wen, Uncle, aramiden tayo kumatikas iti aramiden tayo, idin Uncle Wilbert pa iti clan president tayo. Na-aksidente da kanungarod kasinsin. Madam President, kunamot akasinsin. Si Kaki Dimot. Ay, Madam President kayam ti kayat mo nga yawag mekan ka. Wen atap no sosyal.
Aramidon tayo kumatikas itar aramidon tayo. Idin ikasinsin Wilbert pa iti President, Madam President. Dinakman isuro si Kadensyo. Saanan ani Wilbert ti President ita? Napintas man da dyan narugyan na, Madam President. No adda mayat at tumulong, idiritsu dalatan kadakwada. Basta ibagayo iti group chat tayo an aksidente da. Apay nga ikanak iti trabaho ngay. Suggestion lang mit kiti dayjay. Nang runa, kat alis tumat at tumulong iti dagiti na aksidente ita. Apay anagadot ibagbagam? Saan kamot nga officer iti klan tayo kat? Wen, ngam concerned member aklang mit Madam President. Di ka man agpakalaing si Kadensyo? Urayan nyo na anyat ibagak. Saan akasta nga ununa ang daki din? Kumusta lakay? Anya tiragsaritaan nyo iti clan president. Jak amo iti dayjay Helen, bakit? Ay nawaw, apay mo't. Isungarod anapan ka ijay tapno makapagsarita kayo. Kuma, ngam di namat kayat amakibiyangak. Ne, apay kanungay. Isu ka nung arod ti President ita. Imbagam kuma asigod mo't nga agkulkulekta tayo no adaklan member nga kasapulan. Sa bali mo ti kayat na bakit? Narigat lagi di suggest iti President tayo ita. Ay, si kantumo nga min lakay. No intuloy mo kumangamin iti. Si kakumati presidente ita. Mabalin mo kumati ag desisyon. Makamumot din ni Helen ah. Kaano ti reunion, mama? Mayo 25, anak ko. Isu ti nagsasaritaan nyo? Saan? Siyaklaang tinagdesisyon. Nay, apay ngay. Lunis sapay mo ta 25, mama. Lunes nga agpaiso. Ada parikot? Mayo 29 latta kuman, mama. Sabado dayjay. Naa. Anya ko ba ti diferensya na? May met no Sabado, tabarang ado ti makireunion, mama. No Lunis nga men, amangan no adda trabaho ti dadduma. Apay aya akontraan nyo amin nga aramidag. Kontraan. Saan ka akong kontraan, mama? Suggestion laang mo't dayjay. Siyak ti presidente. Isu ano anya ti imbagak. Isu nga raw ti masurot. Anya? Tapno adamat serbina asyak ti presidente ti klan tayo. Anya ti plano lakay. Makireunion tayo kadi, no? Kaano ti reunion? Mayo 25 kano. Final dayjayan. Isumat tinabasak iti group chat tayo. Lunis samot dayjay bakit? Wen, Lunes nga agpaiso. May mayat ko man no Sabado. Ngam narigat mo ti makisarsarita kan Madam President. Wan nga rod ah. Katanya ngay, mapantayo ka di, no? Mapantayo lang ta bakit? Tapnaawan maibagada ka tayo. Kumusta ti venue ti reunion tayo? Diyak mo ante auring. Kunak man no updated ka. Awan mo chat da iti group chat tayo. Uray dagiti officers. Si madot damot dun. Kasanumat ngamin. Kaslasaan nga amo ni Antim Helen tar aramiden na. Day tangarod anti. Ipilit na nga presidente. Ngam ni, kastoy matin ti mapaspasamak. Ay, una yan ti kasta. Day tansamo lang param magtipaglaingan na. Ti amo na siguro kat relax na ang ti agbalin a president ti clan. Nagpaisuro kuma kan Wilbert. Awan nga rod baby ang na anti. Suggestion to pa'y kat di na kayat adenggan. Iso nga agul ulimak mutin ati daduma. Ay, awanan ano kasta. Anya ngayon ti pagbanagan day taaklan. Magiitam day ta, mama. Manmanula ang timay akabagyan tayo. Agdalda ka man si ka, Emilio? Maawagan ka di pa'y a reunion ti kastoy. Dat tayo lang mo. Nasapa pa imbat nga men. Ay no, kat no alas 9 tagsapan, mama. Sigurado apa umaypay lang ti daduma. Da kayong tungod ngamin, mama. Ti kayat yu, da kayo ti masusurot. Apay asyak ti pabasulam ngay. Gapot na di umot ammo ti inararamid nyo. Idi na Uncle Wilbert ti Presidente. Ado tayo amor-ornong. Itakit awanin. Day ti kagurak launay kat. Ti maikumkumpara ak iti sabali. Ay na, mama. May salaang ti kayat asawan day ta.
Saan kayo pa'y anak kasagana para itiday ta a posisyon? Kabailan nyo kadipay, Auntie Helen? Madam President, kunamot Kasla di yu bagay ti agbalin aklan President, Auntie. Apay akas na ti panagsasaom kanyak si ka, Josie? Takas makita kat di yu amo ti aramiden nyo, Auntie. Nasakit lang tinakambyo. Ngamen, siyak ti President ita. Amoyo ka din no anya ti responsibilidad ti may sa President, Auntie. Amok Api nga rod nga adu dagiti members nga agreklamo. Baybayan niyo tagreklamo da. Imbes nga agkay-kay sa tayo, awanan. Kitain nyo man ti reunion tayo ita. Saan akas idi anakaragragsak ti amin. Panagkuna ket saan kayo pa'y anakasagana, Madam President. Di mo ipilit agbalin a presidente, no saan mo matakabailan, mama? Sana mabalik na masukatanak. Iso nga rod ti kahit ti kaadwan, mama. Nanggal din siyo ka no ti maisukat ka na kayo. Kasta nga rudan? Sukatan daklatan kasta? Gaputan nakita da, asaan nyo akabailan, mama? Kabalak pat Di ako maipilit ti kahit yo. Apay adinak suportaran kat siyak ti inam. Siyak ti nang ipasngay kang ka. Siyak ti nang palamot kang ka. Gaputa kas makita ket marigatan kayo, mama. Saan kayo pa'y anak kasagana para itiday ta abanag? Si kakano ti isukat da presidente kanyak. Wan kasinsin. Kinasarita nak nga ron ni kasinsin Gris itay. Imanugot ka mat. Wana. Ta para matitipagsayaatan tiklan tayo kasinsin. Ay nawaw. Ti bagam kide. Kaya't mo ti agpasikat. Ne? Saan Saan apod no day ta? Ay, agin didi ka pay lang. Wan kasinsin. At dangag pa'y suti kwartam tabak nang kayo. Ngam no para kanya, ket saan aday ta ti pagbasaran, no asino tagbalin a president itiklan tayo. Adu pa'y tinasken asursurwem kasinsin. Anyat pa nagkunab kanyak? Awan adal na? Ti kayat ko asawen, ket kurang pa'y ti ammom, ken kapadasam no maipapan iti kakastoy abanag. Di mo kumasakitan, timbagak kang kakasinsin. Diwan laang, da kayon tinalaing. Ada na bate a kwarta itiklan tayo, ket kaya iti members nga utangan. Awan pa kausaran ti kwarta ay alakay. Awan pa'y mutkit de. No kasapulan da ti kwarta, mabalin abuluden da pay. Gamsakbay nga ipabulod yun da ita a kwarta, kasaritam nga umuna dagiti members no anyamat ti may bagada. Ibagak to iti group chat tayo, inton madamdama. Wen, pagsasaritaan nyo, iti kasta kat awan rumso aparikot. No anya ti opinyon da, ay kat ibagada latta. Awan da kas na no para mat iti pagsayaatan ti amin. Tapno maliklikan mo't laangan ti sana pagkikinawatan. Ay wun gayam, nakitak mat ang nag-live ni Helen iti group chat tayo. Nasakit-lakit ti tinakam na dayday. No kayat na ti agpresidente, aramiden na kumangarod ti may parbeng. Saan aga po ta iso ti adda kwarta na, kat isumatan ti agbalin a presidente. Dayta ti di na maawatan bakit? Barang makaamiris tumat lang dayjay akasinsin ko. Mama, nabasa yo ti chat na Uncle Densyo iti group chat? Pagan anok kumangay. At da maadal yo kan kuana, mama. Pagan anok matabas-basaan ngay. Kan may sa, nag-leave ako iti dayja a group chat. Apay ang nag-leave kayo? Iso nga ron mat ti kayat ko. Anyan tulaang ti maibaga dagiti karyunyonan tayo iti kasta nga inaramid yo. Isumat lang at rider dagita at tao. Aging ka di ita? Kat nasakit tinakam yo ta na Uncle Densyo ti presidente tayo. Awan bibiyang ko dita. Ay na mama, amuan nyo kumapay no anyat responsibilidad ti may sa aklan president. Agsaksakit tinakam yo, kat adamot punto tinaibagada. No kayat mo tagbali na presidente, adupay ti gundaway mama. Saanan? Ti kayat dalaan kat makaadal kayo. Saan mo't ngamin analakat agbalin a presidente kat? Ala huston, agsardang kan. No talaga akayat yung tagbalin aklan president. Amuan nyo, dagiti rumbang aramidan nyo. Tanong makita da kabailan nyo. Amangan no isuda pa ya mismo, ti mangi-appoint ka na kayo. Ay, nawaw! Kas may sa a leader iti anyaman nga organisasyon,
rumbang nalaang nga ammom ti araramidem. Di mo ipilit ti mangala iti posisyon no saan ka mat ang nakasagana, kandi mo mat kabailan at takderan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.